so we cut the cake. Sorry guys, we had a lot of activities that took your time. I really appreciate you. Happy 10 years, Nadia. And to all my friends and my team members, please come on stage. To everybody, this is Wakesho. Say hi. That's Wakesho. Lydia was my first PA, by the way. Say hi. Then that is Wakesho. Wakesho is also my PA. And Anne, where is Anne? And there's Flora, who's my manager. Roba, I don't know where that is, but in the benefit of time and Roy, we'll cut the cake together. Happy 10 years. I'll just cook a song. 1, 2, 3, go. Happy 10 years, Nadia. Happy 10 years, Nadia. Happy 10 years, happy 10 years. Happy 10 years, Nadia. Happy 10 years, Nadia. Happy 10 years, Nadia. Happy 10 years. Kaptani alisema la atukufu ya tuna wasafiri. Bagi ya nini? Bagi ya nini? Kaptani anafanya mambo ya ajabu, charatibu. Bagi ya nini? Alele mtoto. Najua tu. But thank you so much guys, I appreciate you. So, we'll just be sharing the cake to make sure that everyone is here to get a taste of our food. Happy 10 years. Instead of that, that's a huge mistake. Pole sana. Happy 10 years. Kwa sababu ya kamera, naomba share the cake. Yes, we were live on YouTube. Shout out to my online family. God bless you. This has been amazing. To my UK family, on the 15th of this August, I'm going to be live in UK. I'll be performing in the UK. For supporting. Shout out to Matata Creative in the UK for I love you. Energy for you sana. Nakupenda sana. Thank you so much guys. I'll leave you to that. Next time. Let me tell you what she said. Natakuja nini alisema? Asema, Aaron, I want to tell you something. And she gave me a way of doing it. I never met someone like you before. I never felt something like this before. When you put it, when you ask it out, and you can never be when you Nadia anaweza kuwa anadanganya. Alidanganya.
Hajaikuwa muongo. Acha niseme. Sema. Let me tell you guys. Mimi sikujua anakuja. And he came with a child kwa sababu anajua akiwa na mtoto wangu siwezi mfanyia kitu. Siwezi nikaongea vibaya, sio? But if he thinks that is an apology, you are very proud. Very, very proud. And that is not an apology. And nothing is going to be the same. Maybe a chapter will move on. So I'm telling you from the bottom of my heart. It's because of the respect I have for you as the father of my child. Oh yeah. And that will never change. Oh yeah. The respect will always be there. Don't push it. Don't push it. I appreciate you coming through. Thank you for coming through, but that is not an apology. Everything equal the same. Block list ile ile. Umesikia? Nakoni arawe aka Salama maneke Daddy Yo. Sasa hivi ongezewa jina lingine naitwa Arrow. Kama mkijua hatuna haraka. Apology inakuja. Na mambo ya watu wawili. Weka macho tu. But anyway, whatever has happened, ama kenye kimeendelea. In any way, first of all, Maria, mother of my kids. In any way, kama ili tutapata usituangalie hapa. Hakuna kitu naweza kuambia. Kumekuwa na vitu moja, sijaongea sana. Wanajua kuna vitu story mbili tatu zitakuwa zinachangiwa. I repeat, you are one of the special people in my life. Naweza sema you are my number one in my life. We have two beautiful kids together. Hakuna siku utawahi kukosea heshima. Hakuna siku. Na kama nimekosa, kama sijui, mambo nisamehe. Listen. Na nimekuja na haraka sana. As we speak, nimekuja na ndugu. Tunaenda kupanga mambo yetu. Hiyo mniachie. Very nice and easy way. But kwa sasa kama kuna mahali nilikukwaza, nilifinya ambacho nisifai kufinya, nasema pole. Na pia Wakenya wenzangu, kama kuna mahali pia niliwakosea, naomba kunisamehe. Magoti. Our human being. Sawa. So, on that note, beautiful people, on that note, Mama Kali, thank you for entertaining us for over a decade. It's not easy. Continue doing so. Mimi nitakuwa pale. Watu wengi wajui, but behind the scenes, unajua, I always wish you good. I always want you to win because you deserve this. Put in work sana. So beautiful people. Round of applause for Nadia Mkami tafadhali. Kelele kwa huyu sana. Thank you so much.
Nadia, unless kama kuna kitu ya kusema. Wacha nijiwekee yangu nisije nikachoma.